Arutwo ba secondary kaunti-ini ya Tharaka Nithi Nandi ni berigiritwe kugunika kumania na basari rungu rwa thirikari ya kaunti iji. Hakiaria MCA wa Karingani Muriithi Gaturo ni arikithitie untu bubu aria arutwo nkuruki ya 500 kuma kiri ward yawe berigiri kugwata basari cia mung'ana jwa milioni 2. Gaturo arietikagita kamambura ja kweja na basari iji kisigone kiawe. Samuel Gashima hari na nteto nkuruki. Ikianini kia DC Muchwachuka kia thoni kia wejani bwa basari kiri Aritoba Secondary na College cheki ubundi rungu rwa thirikari ya kaunti. Ugu inyuma ya karokia MCA ba kaunti no batongeretwe ni MCA wa wadi ya Karingani Muriithi Gaturo uranwa we mukaririgiti wa kamiti ya kigina gikaroni giku ukurukia watho bwa gwitigiria thirikari ya kaunti kwaramia gwira yago ya rongirwa kithomo iraki withire ni akumenyera twana twa ECDE na College cheki ubundi gaki na kumia ruthara gutetheria Aritoba Secondary kurea bichi kwa ulanua noto national government ite kunenkanira mbia cieganare aciari no amakurira turuthe ateta Tharaka Nithi twauga tocha na watho wa gwetekiriria maria mari secondary maria mari technical maria mari polytechnic anamo manenkerwe basari tumongerere bara muciari akuremererwa. Gaturo amwe na Speaker John Babu bariuga ruarua gikaro giku gigakurukia watho bungi bwa gwitigiria thirikari no kweja na basari kinyakiri Aritoba University na College Irachingi. I know as we speak executive itongoretwe Muthomi wa Njuki ni matumite amendment ya Bursary Act 2014 iruthirwo amendment bare assembly ni kiama kia education nikenda gutuika by the next time tugacha kunengana ya basari akanenkera nginya ciana cia university acenjirwa wathonu na ni mukinyu no rakinyire kiumia kimwe kithiru. Kina iki kia basari ya chiringi milioni 35 kiri Aritoba kaunti ngima kiri pejanwa kuma kiri mbia ira thirikari ya kaunti yithira na yeyongwa mathokoni mikongorini na kuma kiri license ira na gichungo chietawa own source revenue. Chekinu ni cia kuongerera fees baria ugaitie na fees yenu anwarege kuthira lakini muciari nkwire togu abirire mwana cukuru fie mbere kwirutira na njira yonthe no tegetekire mwana waku au macukuru nontu akwaga fees. Mwandiki ministry ya twana na miumbire Kelly Karimirwegi urakinyegwe akurikia thoni giki na minereti makarika makwenyangwa watu wana kiwendo mara akuga imongerekete muno nterino. Twena cases mengi muno around area no cia kentu twetaga defilement na sodomy. Defilement ni thaira kana kanini ge sheria ni 0 to 18 years kamba tuone monto kiavinya. Sodomy ne kambese kaka nini kateka kinyaka 18 kwamba twalenge na mostly inune cio kesiria ikumerera mengi cia twana twatubese gutwika twana twatubese ne tukuthukangwa muno ana mesieni kotore gukorera ne kuciana cietu ikuthukangirwa ko bau mucie bongwa ni anko ne baba neo nkinya bau tolikinyete thaino nkinya tuyo tantwaka ne tukuthukangia ciana cietu cia tubisi. Ariuria akari baringa report cha makarika makwenyangwa watwana kenda obichi yake yonokia twana tutu anatukithomithagia ciana inu mwisho kabisa mwana atekera gentwa na agicumbulagwa ne makana no rongo kogu ni tumenyele ciana cietu ukigwa kemenya kwina mwana okuthukangwa bantu please office yetu iko open 24 hours okaringa na thaino 1513 enune toll free number ya account yetu ukagwa we na issue ya mwana tukaigwa tulibo na tugegutethagia twina budget ya amount mau monthe. Nkiripotera Weru TV kuma kianini kia DC Muchwachuka mbita wa Samuel Gashima.